kumsang ni somni pathum February ni somni le paruk ania Russia in Ukraine arun trantiratranga akum ni na kanchung kai chhotranta Ukraine in dona chungchanga hian thuleng vel hatam hlemaya kanchanchin thar masajoka report kanron pek tong khan Moldova ram chunga breakaway region tia ansoi Transnistria region chunga Moldova chuan Russian sipai thanem jok anron lu anhlau thong hlea tin Moscow tranga Ukraine chimlam pangkal tlanga kong puilian tak mai Transnistria region ron kalpona turhi Russia chuan siam atumani tin Moldova sarkar chuan thu chua anlo siam to bok ani kha hetilai hian Russia vethung chuan Moldova breakaway region Transnistria region chunga Russian sipai omek ta chu Ukraine sipai ten beitumna anayani tin anpu vethung bok India Today in report anpek dan chuan Moscow hian thu chua an siama Ukraine chuan helai mun Transnistria region chunga Russian sipai tlemte omtele separatist rebels hote Russia in athlop helpol hota chu Ukraine beina turatan Russia hian mun tangkai taka mangin sipai tam tak adalu an hlawa chuwang chuan Moldova border om Transnistria region chunga helpol le firfiak pol hote noi chimit vek tur hian Ukraine chuan plan akal pui mekani tin anpu ane Russian Foreign Ministry chuan thu chua an siam jing hala United States hi natakin tuna hian kannorin kanhriatir hala NATO member state jongjong ten Ukraine ram chunga tanga Transnistria region chung lu chila bei antum na hi topsan ngal turin kan duni antibok Russian Defense Ministry hian thu chua an siam jaldan chuan security thila himlo taka haumani chuan Transnistria region a peacekeeping force atana kan sipai kandalu sipai sangkhajasari chauta hian harsatna antok dona heibaka hian Moldova breakaway region Transnistria region chunga hian mipui chang hi nuaili singli zat anoma chungmi ta chuan nasatakin antur don boka US le athurwal pui ramhrang thrangte NATO te hian Transnistria region chunga hian sipai antirlut tur anilawa chu international law kal ani donani ti Russian Federation chuan kanhriatir lokani antibok hetilai hian Moldovan Foreign Minister Nicu Popescu chuan Ukraine le athurwal pui NATO member ramta hian Moldova ram chunga breakaway region Transnistria region chung hi runthut tumin inbuat saina han kalpuyani tia puna omek hi thildiklawani tin apong jara Moldova ram khroitu ta chuan he statement thu chua an siam hi kan rejecta Transnistria region chunga hian helpol tamtak anoma chungmi tanena in melmak na neitur chuan Ukraine hian melma hanga tok to boka he breakaway region run tur om chun chu Russia hi ani melani atibok Ukrainian President Volodymyr Zelensky point news conference kawin Russia in diklau taka Ukraine minpu na hi kan nola Moldova ram chunga breakaway region omek Transnistria region hi Moldova independent state chunga om ania an territory haniti hi kan pompuya chuwang chuan Ukraine chuan miram ten zalen na anneile mania rowin rel hanni na hi kan ja sakrang dona Transnistria region runtum na hi Ukraine chuan engma kan neilowa roman na pakhat ma siam kan neilo bokani ati Russia in Ukraine arun kumkhat atlin na champa anniversary day nulokatrang khan Eastern Ukraine in beina chu azwal chhoin bowruak aso sang chhozela he in dona chungchanga trongmo tak mai sarkar lian tak te po antrong chhuak vetamek bok ane kanchanchin tharma salama khan report kanron petoa China chuan remna le muan na haum theina turin in biak na kalpui turle he in remna hi annai theina turin ruam manna point som panhi lai mai antlang zar ani kha tichuan khathil hathan nuwa khan France President Emmanuel Macron chuan Chinese President Xi Jinping muturin Beijing hatlo donani ti apuanga April 30 hian Beijing khopuya thlenman atum don ani France President Emmanuel Macron hian asaidan chuan April tha China katlona tura hian sarkar khroitu tenen in biakna kan nayanga China chuan Russia in Ukraine arun mek na hi titop turin min pui thai nge ka beisaya China in Russia le Ukraine tana in remna om thaina tura 12-point position paper tia ansoi antlang zara khan
Ukraine muan na aom theina tur le indona ti top ani theina turin ceasefire agreement an siamanga yani atia he inka haina thuthung hi an siam theina tur le political settlement chu an nei nge atula ni tia China in rotna athen hi kumkhat chuang zatarai Russia le Ukraine anin do nuwa Beijing in hetiang rotna aron thlen theita hi alomom hlea chu wangchuan hen rotna tilo ting tur hian chaktaka malaturin China chu in biakna kan nei puidon ani ati French President Emmanuel Macron hian nimin Indonesia Paris khopuya agriculture show anei na hmuna asai chuaka Russia le Ukraine in dona hi ti to pani theina tur le anin kara hian zalena le inrem na te muan na awam theina tura China aron talu thi thil thatak ania hei hi Russia in ram zautuma Ukraine anormek na ti top thaitu tur le Ukraine ram chunga Moscow sipai ommek te withdraw nukir tur hian China in arot anga inrem na anei chawlo hi chuan engma dancha thei awm to don lowa Russia hian Ukraine anek mek na hi top sana asipai te nukira Ukraine hian hanram bung than chunga thunai na anei le theina tur hian Russia tana thian tha le thian rinom takmai China hi mun poimo tak changtu ania Ukraine mi puite hian zaom na andon le theina turin China hian ma minlak pui ngai ka bei sayani ati Macron hian asoi zeldan chuan China hian Russia laka nataka pressure apek hi atul toa chemical damdoi manga ralthum siam chuate nuclear ralthum ta chu man ani lo na turin khovel hian ti thei anei tam to lo hlea chu wangchuan Russia thian tha China President Xi Jinping hi mai chana ngai biain inrem na awm theina turle chung chian rap thak tak lo thleng mai thai chu dan kir ani theina turin thei top chua kan thodun theina turin in biak na kan nei puidon ani atibok hemi chungchanga hian Al Jazeera in report anpek dan chuan Beijing chuan thu chua an din na an possession chu chiang takin antar langin an pungjar towa in dona ti in saidu lo ma sela sipai te tharum manga in nek buaina he conflict a hian neutral party kan ni ti in an pungjara chu thil tangkai tak ani dona Russia nen in thian thale in hnim nai tak ani boka China chuan ral thum hlom tak mai heng damdoi manga an song bol chemical ral thum tele nuclear weapon ta hi man ani chuan China po hian ator ve ngai dona chu wangchuan India kai khroina hnuaya G20 summit India ram chunga nimin lamanai ta ka khan G20 member ram zongjong ten Russia andem na thule khrek na tharpek tuma ruam man na an siam ta chu Russia le China chau hi azom lo tu ania chu chuan anin thian that ziale in kung kaina thuk tak an nei zia hatilanga French President Emmanuel Macron hian ama thayang perin April 30 ra hian Beijing khopuitlo atum dona heta hian President Xi Jinping nen hian thu thataka an soidun thaya inrem na an nei theni chuan Russia le Ukraine in dona ti to pani theina turle mi puiten tuna nasataka an tormek na hi ti top lai lok ani theina turin in ka haina thuthung tal chu siam thei ngei an bei saibok ani hetiang hani mek lai hian Al Jazeera in report an pek dan chuan Russia in Ukraine arun mek na chu mi puiten han du lawani ti lan tirin French capital han khopuiber Paris khopuyate German khopuiber Berlin khopuyate mi sangtam tak pung khomin in dona hi an du lawa Russia hian atop san lawani chuan khovel ramsang ta hian ral thuam thaberber te Ukraine nena hian peturin andu thu anaw rolpui ane hei baka hian Berlin khopuya le Paris khopuya mipui pung khom ta hian an thil phut hi ai nang deuh renga remna le muan na awm theina turin peace talk chu nei ngei turin andu thu anaw pui boka Ukraine in dona ti top ani theina turin Russia le Ukraine ayo palai ta hian dokan pakhat kilin in remna an nei theidan turkhi arang thayang berin han soidun kan bei sayani antibok heti lai hian ni jan lama the daily digestion report anpek dan chuan Ukrainian Armed Force ta chuan thu chua an siama Moscow in Ukraine harun trantir laya Moscow sipai ten an man le Ukraine fighter jet te beina tana an man Russian hypersonic air-to-air missile chu
ka thak alo ni to hei hi Ukraine missile lama thiambik ta chuan kum khat chuang zet zirchian na an nei nuwa Russian ral thuam hlom tak mai Vimpel R-37M hypersonic air-to-air missile chu tun tha February thachung hian Ukraine chuan an siam thathai ta Ukrainian force ten an man thai turin Vimpel R-37M hypersonic air-to-air missile hi Ukrainian force te kuta hlan anita ni tin an puangzar ani hetiang missile hi engzat chiange Ukraine hian an siam that tiro chu puan chian ani lawa Marse the Daily Digest hian report an pek dan chuan Russia ramchung khoi mun po herald thum mang hian ka thei ani dona Russia chau nilawin khovel puma hian Ukraine melmaram khoi muna pom sela chung mun beina tur chuan he missile hi Ukraine chuan an mang thei dona ni tin an puangzara ti chuan Russia laka hian Ukraine hi atlom dona ni poin Ukraine tan chuan an ti ngai tur chu he long range missile hlom tak mai hypersonic missile thok chaklutuk mang hian Moscow khopuitana tornarap thak tak then tirin an ka ngei an ringbok battleground na in beina lampanga chuan Reuters news agency in voin chun dar som panni le achan vevela report an pek dan chuan Ukraine military ta chuan voin Sunday a hian thu chua an siama Russia chuan ia hina khopui bulloka offensive operation natak mai hanron kalpuya mase he offensive operation beipui thak na hi a hlo chama Russian sipai ta chuan lotlin na an mutalawani tin an puangzara hemi nu loka hian Russian Wagner Group mercenaries ta chuan Eastern Ukraine ia hitna khua hi an kuta an la felto ni ti an puang ve thung Reuters news agency hian an soizel dan chuan ia hitna khua hian mi singsari vel an cheng thrina mase in dona a chuan nuwa hian mitam tak ta chu ral planin an chuaka tuna hian mi sanga vel chau anom toa Bakhmut khopuya tanga nai vai tak ani wangin Russian sipai ta hian lak ngai tumin nasa takin han beya thisen tam tak aluang ani tin han report bok Ukrainian Armed Forces ten voin lama thu chua an siam dan chuan Russia chuan in dona in kum khat atlin nuwa khan in concentrate na mun big an naya chung ta chu Kupiansk te Liman te Bakhmut le Adivka te Shakhtar ata hian frontline mangin Russian sipai chu thranem tak mai hanron luta in beina lian tham tak tak mai a chuaka mase heng huna ta hian Moscow sipai ta hian lotlin na pakhat ma anla nei lawa Ukrainian Armed Forces ta chuan kan control na hnuaya dain heng mun ta hi him takin kan la da vek ani tin an puangzar ve thung ani Al Jazeera le Reuters news agency ta hian report an pek dan chuan Ukraine ramchunga hian Russian sipai ten missile manga strike an nei tele rocket le heavy artillery tranga bom lian tak tak manga strike an nei wangin Ukraine ramchunga hian electric power lama harsat na thatam tak chung an lo tok toa mase chung an harsat na zongzong ta chu tuna chuan likian vek anita Russian sipai ta hian missile le rocket manga electric power siam chuan mun le sem chuan mun mi puiten an mamo ema ta hian strike an ron nei tharle ani lo chuan Ukraine rampumpuya hian heng harsat na ta hi kan tok to don lowa ramdang te tranpuina zara reserve power tam tak da khol turin plan kan nei meka heng kan rom hanna ta hi lotling takin kan kalpui thai ngai kan bei sei bokani anti hemi chungchanga hian media trend khatten anrin dan han soina chuan Israeli foreign minister in Kiev khopui hatloni khan electric power supply na mun le an siam chuana mun puite ti chiat ani wanga mi puiten harsat na an to chu Israel chuan siam thatna atho tur thule infrastructure poimo zol dang te pos Israel chuan siam thatna atho puidon ani tin alo tiam towa chu wang chuan tuntruma energy lampanga an harsat na sutkian ani tak thutle electric power reserve tam tak da khol hantum dana tang hian Israel hian atran puyani an ringbok ane Arab News chuan hetianga Ukrainian masona tam tak anei hi arwal deuh thoin athlenga Russian long range missile hlom tak chu siam that ania tuna hian Ukraine chuan Russia kut chuak hlom tak mai hypersonic missile chu man mai thai turin Kyiv an kol to ti hriat ania heti rol hian electric power supply lampanga thatam tak chung harsat na an to hnuwa olsam te in hun railo ta chungin
chung power supply lama an har sadna zongjong chu sut kian ani taboka Russia in Ukraine arun tan tirni tangkhan voin hi major development athen ni tin han report ani The Guardian in report anpek dan chon Ukraine ramchunga hian development chaktakin kalpui ania thilchia siam thatna po chaktaka kalpui ani boka Masakiv chuan thilchia siam thatna thoktu ta hi tu tengen ni ti hi chiang taka puanjarna anei lowa Russia hian eastern Ukraine hian nataka anor chunjom zela Ukraine beina tura nuclear ralthum phurthai sarmat missile enge mozat athon chua to ta hi Ukraine beina tan hian amangani chuan Ukraine sipai ta hian Russian hypersonic missile an siam thatle anti danglam hi Moscow bailet nan an manglawang ti soi thei ani lawani anti bok tichuan voin thleng hian eastern Ukraine le southern Ukraine vela frontline in dona akal chomek zela mase Russian sipai ta hian missile manga Ukraine khopui franga strike an nei thin chu tun thleng chuan chunjom lawin an cholri near hriat ania eastern Ukraine vela frontline bomle rocket te missile an ka chuate ti lo chu Ukraine ramchung mundanga vanbo rockatanga air strike an nei thin chu anchol sanri niin ahriat bok ane ole khati zong kha tuntumatana chanchin thar kan buat sai thaite nile phot sela kan video lo thlir tu kan channel la subscribe lo jong jong te khan milo subscribe sak thau turin kan som chawa tichuan lowin en kol thaula rainbow mizo channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thau don nia